Nikola, številka 2, Abdić Adnan, številka 6, Šporar Rok, številka 15, Dedić David, številka 19, Ilkić Dominik, številka 20, kapetan ekipe, Bog Denis, številka 21, Pauk Matic, številka 11, Istinić Žiga, številka 9, Petrović Denis, številka 10, Lipa! Šta je? Offside! Pojď pišu! Pojď pišu! Pojď pišu! Evo je! Sudija! Ajde, prva! Posto onaj navijan srednji, kad dobio kovet, on je dobio kovet, sam tako. Bravo, Roki! Ne stikaj. Kačna roka, igraj! Piskaj mu, jebo to! Sad je dalje, no jebo! Ugo! Ajde! Sikiro matišu. Dođe ko došli! Penal upad, penal će biti! No neću! Ona je uvijek. Evo je Jebem joj! Evo smo je dati. Laka! Evo po čas. Hvala, ne fataj! Bravo, bravo! Ajde, Ranga! Ajde, Ranga! Opet Sudja urađen! Svoj članoj. Kako mora biti tako?